Imyigaragambyo ikomeje hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga neza ko badashaka ko itegeko nshinga rihinduka, aba bakabikora bagira bati ntidushaka kongera gukomeza kuyoborwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abandi bakakomeza kuvuga amagambo atandukanye agira ati agomba tubuyobore cyangwa ibintu bihinduke bundi bushyashya. Isimwe rimozi neza ko imyigaragambyo y'abarwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bivugwa neza ko haramwe mu mafaranga menshi yagiye ashorwa n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashobora ko yava ku butegetsi bw'iki gihugu cya Kongo. Byagize gute kugira ngo abagabo bari inshuti magara, abagabo basangiraga byose, abagabo bivuga neza ko batizanyaga ingabo, bamwe bakajya kurwanira abandi agahindura amateka y'ibikorwa bigiye bitandukanye, bisange noneho bashobora kuba bagiye gutangira gusubiranamo. ISURA iri gutekereza ko none iki giye kuba ari ikintu gikomeye kandi gishobora kuzahindura amateka y'isi yose muri rusange. Mureke dusubire inyuma mu mateka ya Afurika turebe igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu bihugu bya bifitanye imibano idasanzwe kandi imibano ikomeye cyane. Ku ruhande rwabo bavugaga neza ko ari inshuti magara, n'ibihugu byarwaniraga ishyaka umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye. Ese itandukana byanga bishobora kuba byaratewe n'uyu mubano utari mwiza? Ese byatewe n'ifungwa ry'uyu munyapolitiki ukomeye cyane w'umunyekongo? Dore uko byagenze. Umunyekongo uzobereye mu mategeko y'akarere k'ibiyaga bigari Benjamin amaze igihe kirekire ibyumweru 2 atawe muri yombi n'urwego rw'iperereza rw'igihugu cy'u Burundi. Igikorwa abasesenguzi bagaragaza neza ko gifitanye isano neza na politiki. Uyu mugabo Benjamin yafashwe mu ibanga rikomeye cyane ku itariki 27 Gicurasi, aho byari byiteganyijwe ko yakoherezwa Kinshasa kugira ngo akurikiranwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumushinja gukorana n'ihuriro ry'umutwe FC M23. Ubwo neza ko urwo yari acumbitsemo uyu mugabo rwoherejwe abakozi ba SNR bararushaka bagamije kureba niba hari icyaha agaragara maze bakakimushinja. Si ibyo ngibyo gusa kandi byakomeje kugaragara neza ko hari ikindi kintu gikomeye gishobora kugiye kuba muri iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo ibi ngibi byose byasaga nk'ari ikintu gikomeye, hari ikintu Perezida Evariste Ndayishimiye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bari bapanze neza ko uyu mugabo nafatwa n'igihugu cy'u Burundi zazimwohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babe bamwica cyangwa bamufunga igihe kirekire bitewe n'uko bamukurikirana ibyaha bitandukanye, harimo ko bari gushyigikira umutwe w'ihuriro rya FC M23 ribarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uru rwego rushinzwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi kimara kugera mu rugo Benjamin yaracumbitsemo, bafatiriye mudasobwa ye, telefone n'ibindi bikoresho, ariko babura ikimenyetso na kimwe cyerekana ko yabakorana n'aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Mu gihe yari amaze iminsi 2 muri kasho cyangwa muri gereza ya CNR i Bujumbura, amakuru y'ifungwa rye yahise ajya ku karubanda aratabarizwa. Icyo gitutu cyatumye leta y'u Burundi ihagarika by'agateganyo umugambi wo kumwohereza i Kinshasa. Amakuru ava i Bujumbura avuga ko abakozi ba CNR bafashe uyu Benjamin bamushinja guparika imodoka ahatemewe mu kibanza cy'akabare, ariko yabereye mu ibazwa ry'uyu mugabo biraremereye kurusha uko benshi babitekerezaga, ndetse yanabitekerezaga agifatwa. Benshi banavuga neza ko ibishobora byose kuba byarakozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibazwa rya Benjamin ryarimo abakozi ba SNR n'umudepite waturutse muri ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Bujumbura. Ntibyari bisanzwe kuko nta washoboraga kwiyumvisha ko ikosa ryo guparika ahatemewe ryaba rifite aho rihuriye n'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kimwe mu bintu byakomeje tungura abantu benshi bakomeza kwibaza bati byageze gute. Bivuga ko rero intumwa ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yasanze Benjamin muri kasho, imubwira ko agomba gukorana na leta ya Kongo cyangwa se agahura n'ingaruka zirimo koherezwa i Kinshasa. Ibi bishobora kuba ari kimwe mu bintu bikomeye cyane bishobora kuba byarageze kuri Benjamin. Bivuga neza ko afungiwe mu gihugu cy'u Burundi, gufungirwa i Bujumbura kugeza igihe kitazwi cyangwa akaburirwa irengero. Bivuga neza ko ari kimwe mu bintu bishobora kuba byigiye gushyirwaho Benjamin kugira ngo yemere agaragaze ko yakorana n'igihugu cy'u Burundi, cyangwa ibintu bishobora kuba byahinduka mu bundi buryo. Nkuko byakomeje kuvugwa n'abantu batandukanye, uyu Benjamin yanze ubusabe bw'iyi ntumwa birakaza leta y'u Burundi, nibwo yafashe icyemezo cyo kumugerekaho ibyaha bikomeye, imwohereza muri gereza
ya Mpimba iri Bujumbura mu ijoro ryo ku itariki 5 zishira itariki 6 za Kamena. Dosiye y'uyu mugabo yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha bw'igihugu cy'u Burundi. Ubu umushinzwe ibyaha birimo kunekera amahanga, gushyira mu kaga umutekano w'igihugu n'ibikorwa by'iterabwoba bitandukanye. Benjamin yakoreraga imiryango y'ubutabazi iba i Burundi. Umuryango we ukaba uba mu Bubiligi, uzwiho gusobanura umunsi ku munsi ndetse ukaba azwi no gusobanura umunsi ku wundi amateka y'akarere no gusesengura byifashije imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nyamara uyu mugabo nubwo akomeje gufungwa bivuga neza ko ari nayo ntandaro byose, nubwo bikomeje kuvugwa gutya hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yiswe inkoramaraso n'uwahoze ari intumwa ye yihariye. Ibi bikaba bikomeza kugaragaza neza ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo kugerwa amajanja buri munsi. Mu bagabo b'ibirangire bakomeye cyane witwa Claude wabaye umuhuzabikorwa mu rwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano ya Addis Ababa agamije kugarura amahoro muri iki gihugu, yibasiye bikomeye Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo amwita inkoramaraso. Uyu munyapolitiki wahoze ari mu bantu ba hafi ba Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, bikaba binavuga neza ko ibingibi byatumye amuha inshingano nyinshi kandi zikomeye zirimo kumuragiza ibigendanye n'iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro, kumugira ambasaderi udasanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ambasaderi wa Kongo n'intumwa ye yihariye. Byagaragaye ko uyu Claude atagikorana na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo muri Mutarama ubwo yahuriraga n'abayobozi b'ihuriro bya FC23 mu mujyi wa Goma, agatangaza ko ashaka gukorana nabo mu bujyanama. Ntibyarangiriye ahangaha kuko uyu mugabo yagaragaye mu nzobere zajyanye n'iyi ntumwa za M23 mu biganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi muri Mata 2026 ku itariki 14 Kamena. Uyu mugabo yatangarije rwa X ko yise Tshisekedi ingwe nkuru itagifite amenyo, yifashishije abashinzwe umutekano, ivanguramoko, amafaranga, ruswa, kunyereza umutungo n'ibindi byinshi mu kukandamiza abaturage. Yagize ati mu rwego rwa gisirikare RS ya FC23 yamaze kunesha. Uyu mugabo nta rugamba na rumwe atsinda. Inzererezi ze zishobora kuba ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo atsinde urugamba, nyamara ntizigira zitsinda. Inzererezi ze zivuga ko badashaka gutsinda urugamba bo ubwabo baba babishaka, maze izi nzererezi ze nk'uko zakomeje kuvuga. Yagize ati inzererezi zivuga ko gusubira inyuma kwazo ari amayeri y'urugamba, yifashishije imitwe yitwaje intwaro y'abene bihugu n'abanyamahanga nka FDLR ndetse n'abacancuro kugira ngo ahishe intege nke ziwe. Claude kandi yakomeje kuvuga agira ati yatangaje ko isura ya diplomasi mbi ya Tshisekedi iri kugenda igaragara. Uyu mugabo yarongera agira ati ibaze ko aho n'abari basanzwe bamuryamyeho batangiye gushidikanwa, guhishurirwa ko bakorana n'umutekamutwe mu rwego rwa politiki. Nyuma yaho kandi byagaragaye neza ko tariki 12 Kamena 2026 barwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga bakorera urugomo rukomeye cyane. Uyu mugabo yakomeje aragira ati ubu yashizwe ku karubanda, umwami nta mwenda asigaranye, yambaye ubusa, ibiganza bye byuzuye amaraso, ariko umuturirwa wubatse ku musenyi uzasenya vuba. Uyu mugabo kandi yatangaje neza ko icyo yifuza gukora ari ugukomeza kugaragaza Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo kimwe mu bintu bikomeye ushaka kuba bigiye kubaho mu minsi iri imbere. Yatangaje ko kandi mu gihe cy'ubutegetsi buri guhirima Tshisekedi azakora ibintu byose, agerageze byose, asezeranye abaturage byose, atange byose, ari kurwana no kubyuka, ariko ntacyo bizatanga kuko yakoze ibi byinshi bitamwemerera guhagarara. Ati ajaragira ati uyu mugabo azakura amakosa yikurikiranye kugeza ubwo ibyo bizarangira burundu. Nyuma yaho kandi byakomeje kugaragara nuza ko nyuma yaho kandi imyigaragambyo yiciwemo bamwe mu bigaragambije, abandi bagakomereka. Uyu nguyu yavuze neza ko ari uburyo bwiza Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ari gukoresha kugira ngo akomeze guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ese ibi ngibi bizakunda? Reka tuze kubana mu bindi biganiro
bitandukanye bya mukanya. Murakaze neza mu isi yo kumenya.